ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kum sibenta banyarap Kyntiew ialah ki parari, ki paradok, ki parasenam. Kekasih Students Union Central Executive Council hagas ngisat janjong ka artari gubernai risau arajar arpuai kala pelai Paidbah ya ka application bala ai kerteng Kyntiew ialah ki Jong. Ya gani ka app baka KSU kala sna da ka jinge trelang bat ka kinhun thmai jingtip la pelai Paidbah da General Secretary ka KSU samla Donald V Thaba haga jingelang ka balalong ha office trekam Jong ka seng. Lingba kanika app ki Paidbah kila banyo jingtip hakabayadai bat ki jingpan jingerap kerke habadan kam kali ambulance ki khubor light kam bat ki wei di ki jat jingtip baki Paidbah ki judan kam man lakasngi hagachingim jongki kam kong jong campaign na popular ya ka almanak ne ka calendar awar ja arpo na buta ka calendar aja arpo Hakani ka calendar ko nightly fishes, going fishes no ne calendar jong masih tu ika screen India abe di ko ne no ka relate ka ika te hani ka calendar kita nightly features going features kalau ba hakani calendar ibu diki kerteng benar kasi kaba man kita ren ibu ya ka siyo ba kaba like balong kham kongsam kaba ya relate ka ika kalau ba Hapo jong calendar ni busu lagu ya ki kerteng ki number phone jong ki braille ki baterai ki kam boper apa lo mesti benta banyarap Kyntiew dan meki hak kam gajang lagi buntli di apa ke joroi ki lapani apa ni komba komunitas ni gajat beri gajungi ke embed lom ke bade ke gajat beri ke balai ki ubas kemat kalian ka roi ka sel ko ketem Jadi negeri ujungi haswa banyak kemaru pada dan gigi ruai haswa ban let selekha ban bat di sembaru ida thau gigi ruai ondeng adat show itu baru ni pinmi gigi ruai ti ini ke gigi ruai bagi pinmi kedai kujuru ban aiman sil ban penslur ban yarap lem dia gitu di parado parasnam ki bayan halak jong dikejar hanya tu ibi para sebelah bedan lang ini Kani ke campaign ka chusuku ko jong ahe kadi ke ba tumba bi ai ka jing thu lani kum ko ha tinang ke recognition ya itu ki kun samla ki ba hai bon bari juki ha ka jing duna ka capital kendre kele kan la nyai ha ka ba ki la ban yang hala ke jong ki jat ban pimi ya kata ka income mat ke jing tri sikam jong ini ru kan ong ki ka perkiu dia ka per ka income ke jing ri ka jungi ke ke padon kam ga mong suku lembaga ni ka campaign Kyntiew la ki jong kadai penrumbiang apa amsiam jong khasi ya kata ka self sustainability ndrei la ngipet menta pada la kalat tangkoi ka kam cleaner ru kiwan hadu life book sopo hajar di aplikan sidang tengene lo ke ba ki parado prasna jungi jinjar nomor ba lada mani nimla banyang lagi jungi kijat ke pensusi ke pelong frustrated di kena bertingok no di kam di basni kumka di kiat di kenja di drugs ber ki borok kiba lo kiba penhiar de kecek ndri bujungi nomor kadang ngi bawa ka kecek ndri ndan kam ka quantity berkurpa ndri la dengi dan makana ka quantity la dengi ndan quality mo kecek ndri jungi kan polisi seiru ndan kam ka quality ber quality hi tumlu minyo kecek ndri di gini ki samla apa de kecek borok yang lagi jut kejat ngi ki besu cuti ru kidan ki draw ki ba osrong ni ki batre ki jat lai punjat ki kam Iba sujan kini boro-boro kita di unsung heroes tu kerja beri ujungi. Ngidon kam kerja beri bersisien dengan PM yang kita ki golden era tu kerja beri ujungi kabangin lah yang kita kemudian mensuar. Karena ai muksa nomor kejemak bersertai bah am kerja beri ujungi dan ngimlah menwat kilap Kyntiew yang lagi ujung kerja. Tekini kalau ke ba kemungong belum susu tham don kama habalatan kesuk. Karena ngim judai berwat ni jing sup dari kum gajat negeri ni di yang lagi cukup kejat berwak kilenti kilap kudu menteri berkata kamai bagi kahok deputri kuno ke kamrun dari deputri kahok kemudian bersorang kemudian aktif pareng kadang cuma mau dignity of labor ini bersorong namar iklim tim iklim top yang syukur banyo yang jaga majak tua kadang lah susu berpromote ban pertaunan ini ki unsung heroes yang gajat negeri bajungi berapa juga poru ban long gajat kain siempat dikibigi samla di balakutla ba plan
kini kila amut mangarung ngalat.